کیاز قرآن پیغام ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمن ہندس ظلمس برہ کن مکریو سرخم نت گسیو جہنمس امام حسین علیہ السلام امی آیت کریمچ عملی تفسیر عملی تعبیر کربلا کس میدانس مز ہاوان کیازِ ظلمس خلاف نہ جکان کی وقت پنس زمان کس تمس فرعونس تمس یزیدس برہ کن سرخم کران کی ژےٚ مے کیا ہیچناوان حسین حسین کرن والن کیا ونان دپان یل تھی پنس زمان مز کان یزیدہ وچھون زامت تمس برہ کن جگزو نا خبر امام سنس یتھ دائرس مز کیازِ یم سن فوٹو یم سن عکس ام کور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنس تات فرمانس پہ عمل دپن بت جک نا پننس وقت کس یزدس برہ کن کہین رت دم خون دم سوری جان کر حوال مگر بیعت دن کہین سر دتن سر دتن سوری دتن دسما دتن سر دتن سوری دتن دسما دتن دس کیا گو بیعت سپورٹ یعنی اسنا وچھان قرآن پیغام تہ بوزیو قرآن پیغام قرآن مجید پیغام تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان یتن تھی نیکی وچھو یتن تھی حق وچھو حقس کیا دیو ساتھ چاہے تے پنن خون تہ کون پیو نہ دیون چاہے پنن رت تہ کون پیو نہ دیون چاہے پنن جان تہ کون پیو نہ امام حسین علیہ السلام سن پٹ ادا کرن یا تم سندس یمس ورس سن پٹ ادا کرن پنن رت پنن خون دیون یہ امک پیغام تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان مگر یتن تھی برائی وچھو یتن تھی ناپچاکی وچھو ات مہ دیو ساتھ پنن کی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کس اکس پیغامس کربلاہس مزن تمیک عملی نمون پیش کران دپان چھس یا حسین اس دمو لگژریس لائف سہ گزار آرام زندگی مگر امام حسین چھن آرام چی زندگی ترجیح دیوان بلکہ ترجیح دیوان خدای سندس دینس ژٕ تہٕ بہٕ أسۍ چھِ ساری حسینی چاہے کان شیعہ آسہِ چاہے کان سنی أسۍ چھِ حسینی یعنی اس تہ گژھِ دماغس مز دین تو خدای سن دین پریورٹائز آسن یعنی اس گژھو خدا وند کریم قرآن مز فرماوان بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا انسان گئی کیا ژےٚ دنیای زندگی سارے باسان دنیا سی پت پت چھی باسان یہ زندگی چھن یہ زندگی روزن واجن کی بلکہ والآخرت خیر وابقا آخرت چھ روزن وول آخرت چھ خیر آخرت چھ باقی روزن وول امام حسین چھ امی آیتک تو عملی نمون کربلاس مز دپس اس دمو یا حسین سوری ژےٚ دپان چھُکھ مےٚ چھُنہٕ کہین ضرورت فقط دین خدا فقط دین خدا یہ سربلندی پتہ ییٚلہِ پرژھنہٕ آس یا حسین اگر تھی یمس مقابلہ درامت چھو نا سہ یزید وچھو نا کانٛہہ تہِ واے سہ ونیو نا یہ چھ رسول اکرم سن نواس یہ چھ رسول کائنات سن ذر یزید وچھو نا کانٛہہ تہِ واے امام حسین فرمونکھ مے چھُنہٕ امیُک کٕہٕنۍ تہِ غم یزید کیا کرِ پتہٕ کیا فرمووُن حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر نہ مے دنیاہس مز کُنہِ تہِ جایہِ چھپن جاے میلہِ یہ چھ امام حسین جملہ یس کربلاہس مز ادا کران کیا اگر نہ مے دنیاہس مز کُنہِ تہِ جایہِ چھپن جاے میلہِ صحیح کا مأوا اگر نہ مے کانٛہہ تہِ پنٕنۍ دعوا دی پنٕنۍ پناہ دی لما بایعت یزید ابن معاویہ ابدا توتہِ کرنہٕ بہٕ یزیدس بیعت اگر سوری دنیا مخالف گژھن بہ کرنہٕ بیعت مے اوس عملی نمونہ بوزمت کہ امام حسین اوس اکہ اندٕ استاد دنیا اوس بیٚکہِ اندٕ استاد ساروے کوٚر بیعت یزید سٕنٛز مگر امام حسین جُکیو نہٕ کینٛہہ مے اوس یہ بوزمت مگر وچھم کر پریکٹیکل ییٚلہِ امام حسین یہ نوکر امام حسین یہ مکتبک یہ مانن وول ییٚمہِ وِزِ سوری دنیا اکہ اندٕ اوس یہ اوس کُنُے زوٚنٕے أمۍ سُنٛد مُلک اوس کُنُے زوٚنٕے تمام پابندی آیس لگاؤن
تمام جنگ آو امس حسینیس پر مسلط کرنے مگر تم ساری جنگ برداشت کرت تم پابندی برداشت کرت پنس وقت کس یزدس برکن جکو نا یہ ون امام حسین علیہ السلام جواب تو چھو ونان میں جک یزیدس گس یزدس برکن سر کھم الا وان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلة والذلہ وہیہات حیات من ذلک مطلب کیا گو حیات گو دور چھس نش دور چھس نش من ذلہ ذلت چھس نش دور اس چھن جکن والیو مز کی دنیا ہن کول آز تی نظار دنیا ہن اس تیویز تی وشمت حسین چھن زہن تی پنس وقت کس ظالمس برکن جکانی زا سر دیوان مگر جکان نکہین حیات من ذلہ چھ ایمان سون حیات من الذلہ اس امام حسین تمیز یمے وقت تف ریگستانس مز فرمو یہ قرآنک پیغام اسلامک پیغام کہ ظلمس برہ کن مکر سرخم ظلمس برہ کن مکر سرخم ظلمس برہ کن مجک توے یمہ دہ روز عاشورہ سید الشہداء کنوی زنوی ظلمن مقابل اکہ اند ییس لشکر بیکہ اند تریش ہوت اخ استاد یمس تریش ہند دد سہ غالب بچ ہوتا اخ یم ترین دہن کہین کھومت یم ترین دہن کہین چومت آب تہ آو دن ہے یہ کمو کور آب بند یہ مسلمان یہ کیا گو یہ نبی کریم سن امتی یمو کیاز کور نبی کریم سن اولادس پر آب بند قرآن گس پیغام افلا تعقلون سوچو افلا تبصرون وچھو وچھان چھونا سوچان چھونا فکر چھونا استعمال کران ولیو کرو سوال عالم اسلامس دس اے عالم اسلام تات زمانس مز کیاز کر بڑے بڑو نفرو اکس فاسق تو فاجر سز بیعت مگر امام حسین بیعت کرکھ یہ سوال روز برابر قیامت تان اتھے پٹھن امیک جواب دی پرت کانٛہہ نسل امیک جواب دی پرت کانٛہہ نسل یہ سوال روز گژھان اگر امام حسین آلو کور حل میں ناصرن ینصرنی چھا کانٛہہ یس ونکس دین خاطر مے سۭتۍ ییہِ أسۍ دپس یا حسین ول وٕچھ کۭتیاہ چھ آمٕتۍ آز اگر أسۍ آسہے کربلاہس منٛز أسۍ ما زرہو مظلوم گژھکھ ژٕ أسۍ ما زلہوکھ بے کس روزہکھ ژٕ ویلہِ عصرِ عاشورہ دِگرُک وقت روٗد یعنی کمٕے کینٛہہ گٲنٛٹہٕ چھُ وٕنکیٚنس ییٚلہِ امام حسین کُنُے زوٚنُے روزِ پتہٕ کرِ آواز بلند دپہِ حل من ناصرن ینصرنی چھا کانٛہہ یُس مدتھا کرِ بہٕ نِمن تھپھ کٔرِتھ جنتس دپان امہِ وِزِ سید الشہداء کُنُے زوٚنُے روٗد وۄنۍ سٲری یار آیس شہید کرنہٕ سٲری یاور آیس شہید کرنہٕ کُنُے زوٚنُے امام حسین پتہٕ دِوان آلو یمن کمن یمو نا یم مقتلس منٛز شٔنگِتھ چھِ حضرت عباس ہیوٗ نفر حبیب بن مظاہر ہیوٗ نفر بریر حمدانی ہیوٗ صحابی دپان چھُکھ یا فرسان الحجا میانیو شیرو کتیا چھُو کتھ جایہِ روٚٹوٗ مزار کُنُے زوٚنُے سید الشہداء ییٚلہِ درٛاو ویلہِ شہید گوٚو جناب زینب درٛایہِ قتلہٕ گاہ کُن نظر نظر کرنہِ ویلہِ جناب زینبس رسن آیہِ گنڈنہٕ گُلٮ۪ن آیہِ رزٕ کرنہٕ کیازِ جناب زینبس چھُ عادت اکھ یہِ ٲس نہٕ بے برادر زانٛہہ نیران یہ ٲس نہٕ امام حسینس ورٲے زانٛہہ نیران مگر عصرِ عاشورہ اتہِ چھُنہٕ امام حسین وۄنۍ کینٛہہ حضرت عباسٕنۍ گُلۍ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ اتہِ چھِ شمر سٕنٛزٕ چپٲژٕ شمر ابن ذلجوشن سٕنٛزٕ کیاہ شمر سٕنٛدۍ تٲزیانہٕ جناب زینب آیہِ زنجیرن منٛز جگڑاونہٕ تہٕ تتھ بے کجاو نٔنِسٕے اوٗنٹس پٮ۪ٹھ آیہِ سوار کرنہٕ مگر جناب زینب اکھ عجیب منظرا اکھ اگر کٲنٛسہِ بوے یی مارنہٕ اولاد یی مارنہٕ پتہٕ چھُ ونان دپان ہے أمِس مہ ہٲیِو وۄنۍ بٲے سُنٛد روے کینٛہہ أمِس مہ ہٲیِو بٲے سُنٛد بُتھ کینٛہہ مگر زینب آیہِ کربلا مٔنٛزۍ کڑنہٕ امی میدانہِ مٔنٛزۍ تمام بیبہٕ چھےٚ پنُن پان اوٗنٹو پٮ۪ٹھ پتھر دِوان دٲرِتھ مگر جناب زینب ژھانڈان بٲیِس بایا مےٚ ون کتہِ چھے لر ترٲومٕژ ولا آزا گٔیے زینب اسیٖر بایا لجیا زینب بایا اتہِ وٕچھُن أکِس جایہِ تیٖرن تہٕ نٲزن ہُنٛد امبارا اکھ کنٮ۪ن ہُنٛد امبارا اکھ پھٕٹمٕتۍ نٲزٕ پھٕٹمٕتۍ کان پھٕٹمٕتۍ تیٖر یِمن ہُنٛد ڈیر وٕچھُن جناب زینبس زن آیہِ بوے بٲے سٕنٛز اتہِ کیاہ کوٚرُن عصرِ عاشورہ
اتہ وٹن یم تیر تھین سائڈس کنت اتہ یم کنہ کرن لوب کنت اتہ وچھن یمن تیرن تل کنت یمن کنن تل کنت امام حسین پار پار گومت بدن ڈولان یا حسین ول بین چھ آمز رخصتس ول بین چھ آمز رخصتس ول یہ کرہی زخمن مرہم ونکس یہ چھلہی رویس غبار ونکس مگر یہ کیا یہ کرہی غبار یہ کرہی زخمن گرند مگر امس بین چھ زنجیر ولت یہ رسول خدا سز کور آمز زنجیرن مز گرفتار کرن امس رز کرت امس زولان گندت جناب زینبن کیا کور یہ بیٹھ امام حسینس وکر اس سوال دبس یا زینب ژے کپر لجی پائی امام حسین بدن چھ تیرن تل ژے کتہ لجی پائی پنس بٲے سُنٛد بدن چھ یمن کانن تو نیزن تل دپان مے دی واپس زینب جواب مے آئی بوے بٲے سٕنٛز مے دوٚپ بوے گژھن ییٚتی آسُن مے دی زینب جواب خبر مے ما کور پنن بٲے ژتہِ ما تہِ ہٹہِ آلو دوٚپنم زینب بٲے چھُ سا ییٚتٮ۪ن پیومُت مگر وہ پرژھو جناب زینب سی زینب ژے کِتھ پٲٹھۍ پرزوت امام حسین بدن ات نے سرٕے سُہ سر ہے نیزس آمُت کھالنہٕ ژے کپٲرۍ پرزوت امام حسین بدن جناب زینب دی واپس جواب دی حضرت زینب دپہِ مے وٕچھ امام حسین ژچہِ منٛز اوٚنگجہِ امام حسین ژچہِ منٛز اوٚنگجہِ مے گٔے راے یہوے چھُ بدن ابا عبداللہ یہ بینہِ کیا کرِ وۄنۍ وہ بوزناے ہے داد پننس بٲیس مصیبت ہا ونہس یہ بینہِ بیٖٹھٕس شاندس پٮ۪ٹھ دوٚپُس بایا لجیا زینب بایا میانہِ بایہِ مے ون یہ حال کٔمۍ کوٚرنے مے ون یہ حال کٔمۍ کوٚرنے میانہِ بایہِ مے ون سکیٖن کٔمۍ کٔر یتیٖم بایا میانہِ بایہِ مے ون تِم طاقتور نرِ کتیا چھے بایا تِم طاقتور نرِ کتیا چھے بایا سیٖنہٕ کتیا چھی بایا ات سینس ہا چھ تیر آمت ات ہا چھ نیز آمت یہ چھ تیرو پار پار کورمت ازاداران حسین تشو پہ جناب زینبن کیا کور یہ بیٹھ ات سر رستس بدنس شاندس پیٹھ وہ کورن آلو پنس بڑ بابس رسول خدایس رسول رحمتس نبی مکرمس ترس بڑ بابا والا کربلا یہ کھا میانی رسول خدای بڑ بابا والا کربلا یہ کھا جناب زینبن کیا ہون دپن ہاذا حسین مرمل بالدماء ومنقطع الاعضاء وبناتك سبایا بڑ بابا والا کربلا یو والا مدیر ترائیت وات کربلا وچ یہ چھ چون لول گوبر حسین یہ چھ چون حسین یُتھ ژٕ سیٖنس پٮ۪ٹھ نلوان اوستن یُتھ ژٕ شانن پٮ۪ٹھ پھروان اوستن بڑ بابا یہ چھ سُہ حسین آز چھ خاکس تو خوٗنس منٛز ییٖران ام سٕنٛدِ بند بند چھ جدا آمٕتۍ کرنہٕ بڑ بابا چانہِ کورِ آیہِ أسیٖر کرنہٕ زینب کبرا امام حسینس بدنس پٮ۪ٹھ زار زار ودان واہ ویلا ودان ٲسٕس فقیٖر گامُت مےٚ لجیا بٲیو مےٚ گوٚو ات مسافر مرنس بیٚنہِ لٲج مےٚ گوٚو مالہِ
musafir gamaz beni lajibayo me goma नीना ये खबर कौन सी दे बाबस नीना ये
tam bab kaydı This is a